22औं बाटी देउरो आउँछ भाग्यश्वरकी जाँत विधिवत पूजा हुन्छ भाग्यश्वरका गाथा रोल्ली रूपालका जोशी निरौला भण्डारी भाग्यश्वरका करिया हुन् गोत्र भारद्वाजी जोशीका अग्रज पुस्ता निरौला भण्डारी रोल्ली है निरौली आया कोही कर्णाली पारी कोही गया गडसेरातिर कोही छन् गोइला पानी कोही गया दुराइलातिर बस्ती छानी छानी पूर्वी नेपाल गया जति निरौला भया छन् कैलाली कञ्चनपुरा कोही बसाई सर्या छन् कुलदेवता हुन् भाग्यश्वर जो जहाँ बस्या पनि रक्षा अर्या कुले देवता आफ्नै भक्त भने जो मानन्ना भाग्यश्वर जो जाणन्ना शक्ति भाग्यश्वर मान्य जति अर्या तुति भक्ति भाग्यश्वर मान्य जति अर्या तुति भक्ति वर्षमी 2 फेरा हुन्छ भाग्यश्वरकी जाँत धुन्दो पर्वत नगयलै झुकिरहन्छ माथा पहिलो पूजा श्रावण शुक्ल जनै पूर्णिमामी दोस्रो कार्तिक शुक्ल